Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicikundezele usubscribe. Isihluku udutshulwa-ke kubulawa-ke obeshayela itekisi eligcwele-ke izingane zesikole. Izindaba ezibuhlungu-ke ibonakala-ke zisabalala lapha nenkundla zokuxhumana ezithi-ke Mukula village elimpopo kudutshulwe kwabulawa-ke uRudzani-ke Rambani obeshayela-ke itekisi eligcwele-ke izingane zesikole. Ukusho-ke komthombo wethu othembekile uveza ukuthi-ke udutshulwe-ke ihamba imoto zase ingane-ke zizama-ke ukuphuma ngamawindi-ke zoba khona-ke elimalayo. Kuthiwa-ke iphuthumiswe-ke esbhedlela-ke njengamanje-ke isimo sithanda ukuba sibi kakhulu-ke kuleya ndawo. Abantu-ke baphawulile laphana-ke ezinkundleni zokuxhumana nangu-ke uzamakhoza uthi hey-ke webamba-ke uNkulunkulu yangaphenduka kanti-ke ubuhle-ke zeni laphana buthelezi uthi-ke kazi-ke yayifakelani-ke i-vaccine ngoma njengamanje-ke ihlanyisa abantu ngomdubula kanjani-ke umuntu aphethe izingane. Wengane zakwethu-ke yona-ke imbono-ke yabantu-ke la ey'nkundleni zokuxhumana ngifisa-ke ukuzwa umbono wakho ukuthi ngabona-ke uPaul uthini-ke ngalolu daba. Mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli-ke yaku-YouTube. Ungabe uqala-ke ukubona ividiyo noma ungena kule channel lethu ngicela udindezele usubscribe uzwajutsho zonke-ke indaba esikubeka zona ngolimi kamakeba isiZulu eziqiniso.